Siyabingelela ngani zakwethu-ke kulo msakazeli womphakathi uMgosi 2. Nangu-ke laphayana uSiphongolishi naye odliwe yizembe kumsakazo Ukhozi FM. Uthi izingane zakwethu ngithi angithathe leli thuba ngibonge uthando lwenu ngithi anginazise ukuthi ngiwabeka ethala amakhokho kwezokusakaza. Umuntu uyakhula, kumele aqhubeke nempilo. Kweminye imikhakha alikho ikhehla noma ugogo ongu-producer. Ngiyabonga kakhulu, impilo iyaqhubeka. Zingane zakwethu, wuye-ke ngane zakwethu-ke lana-ke uSiphongolishi, uSipho obengu-producer laphayana Ukhosini FM, ubeka ngale ndlela ukuthi-ke useyayeka laphayana Ukhosini FM. Kodwa-ke abaziyekeli-ke ngoba izembe limile. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengingathanda ukuthi-ke ngizwe uvo lakho laphaya kwi-comment section ukuthi-ke akukhona umuntu nje osengavela athi amakhokho uwabeke ethala babe u-6 bonke bashinto eyodwa bathi-ke bayayeka, abanye balibeka ngembaba ukuthi sixoshiwe. Ngane zakwethu, kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Okubuhlungu-ke ngane zakwethu, labantu bebe ama-breadwinner, bondla imindeni, okusho ukuthi khona into esokhosini FM. We have to dig more ukuze sithole ukuthi kwenzakalani Okhosini FM, but nabo abaphumele obala. Siyafisa nje ukuthi nabo bake babe live basichazele ukuthi cha bafowethu kwenze ku-1 no-2 Okhosini FM ukuze nathi sibe clear. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangana laphaya kwi-comment section sezovo lakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button le channel yethu. Asiphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Dango.